Pozdrav Mirela i dobrodošla. Pozdrav, hvala ti. Možeš nam za početak reći čime se ti zapravo baviš? Ja sam poduzetnica dugi niz godina, a zadnjih 10 godina osnivačica sam Biskošnice Coworkinga u Zagrebu i to je nekako sukus moje karijere. Bavim se vođenjem projekata, vođenjem ljudi, osmišljavanjem novih ideja. To je Ajde, to. ima puno. Ideja ima puno, da. I ako sam ja dobro razumjela, zapravo ideje su tvoja i zabava i problem. O čemu se Tako radi? je. Rekla bih da sam jedna jako znatiželjna osoba koju pune nove ideje i ispunjavaju, međutim nekad je teško skakati s jedne ideje na drugu i teško mi se ponekad fokusirati. Znači Mhm. vodim različite projekte i to ponekad zna biti iscrpljujuće. U projektima me najviše iscrpljuje administracija. To je tolika količina papira, izvještaja, budžeta koji se trebaju ispuniti i to je na što gubim najviše energije i vremena i u čemu jednostavno ne vidim smisao. Ono što me zanima, što me drajva su tema i sam sadržaj projekata koje radim, međutim administracija je stvarno nešto najgore. Reci mi, ti si sigurno pokušavala riješiti taj problem iscrpljenosti što si do sad pokušavala. Pa jedan od načina je bio što sam prošlo ljeto odlučila odraditi Camino, hodati Mhm. 800 kilometara mjesec dana, da nekako malo sredim te svoje misli, neke prioritete u poslu, ali vjerujem da postoji neke, ajmo reći, jednostavni načini da se nekako usmjeri pažnja. Pa Camino je sigurno dobar način. Pretpostavljam da si se uvjerila u to. Jesam, jesam. Ono što je često ljudi koji tako imaju puno ideja, zapravo uđu u jednu, mogli bi to reći, sobu. U sobu inspiracije, u sobu u kojoj ima puno energije, u kojoj je sve moguće, ideje pršte i to je jako zanimljivo. I zapravo imamo osjećaj što god da radimo, koliko god da radimo, da nas to zabavlja i kad bi neko tebi sad rekao da neki projekt ostaviš sa strane, kako bi se osjećala? Pa osjećala bi se kao da mi neko onako uzima dio mene, Mhm, zato što se dosta i osobno involviram sa svakim mhm. tim kao to je ko neka beba Aha, vlastita. mhm. Tako da evo, to bi mi bilo bi mi dosta zahtjevno. Da, nije lako imati puno djece, jel da? Da. Međutim, ono što se zaista pokazuje da nam pomaže je da prođemo kroz, ajmo reći, i druge sobe. Mhm. Prije svega da se iz te inspiracije dovedemo u sobu zadovoljstva, što znači da vidimo neki krajnji rezultat, da se vidi neko ostvarenje tog projekta. Jer kad ovako puno projekata imamo otvorenih, nesvjesno možemo imati tendenciju da ih ostavljamo otvorene jer su nam Mhm, zabavne. mhm, mhm, Dakle, mhm. za prvi korak bi zapravo bilo dobro vidjeti što će donijeti ti projekti. Vjerujem da ti to znaš za svaki od projekata. Da, znači Mhm. procijeniti u biti što nam donosi Mhm. i onda sukladno tome Ali napraviti ne Mhm. samo tebi Da, što da. konkretno donosi, nego koja je zaista vrijednost tog projekta na kraju. Znači, koji je rezultat, ako hoćeš baš koja je dobit i financijska ili u nekim drugim resursima. Dakle, što smo postigli, kako smo zahvaljujući tom projektu mi narasli. Narasli. Da, da. Jel? I tu je zapravo, to je ono na što bi ti ja htjela usmjeriti pažnju. Znači, da, projekti su zabavni, ali na kraju ono što nama zaista donosi taj osjećaj zadovoljstva, trajnog i neiscrpljenosti je osjećaj da smo narasli. Da smo... Da, to i je Mhm, nešto što me u principu i pokreće. mhm, Tako mhm. da i na taj način i biram u što se u biti upuštam. Biti kreativna osoba je uvijek zabavno, ali kad poraste ovaj dio frustracije, moj poziv za tebe da napraviš trijažu. Mhm, mhm. Da zaista vidiš koji su to projekti koji ti omogućuju da rasteš, da ostvaruješ neke možda nove razine, bilo u poslovanju, bilo u svom osobnom razvoju, a da drugi možda ostanu
za neko drugo Mhm. vrijeme doći Da, će na red ako su važni. da, odlično. Da, Ima mi smisla. da. Jer još jedan aspekt koji bi ti htjela reći, to otpuštanje projekata zapravo je naš rast. Mhm, Nećemo reći ne, kad od nas zahtijeva puno više rasta i razvoja nego kad samo uzimamo. tak je. Htjela bi te samo pozvati, tu je opet jedno pitanje naših vrijednosti. Mhm, To je važnije. I dok te ne iscrpljuje, dok si dobro, ako želiš nastaviti, da, to je na kraju tvoj izbor. odlično. Super. Ja ti želim puno sreće s tvojim projektima i hvala ti što si bila moja gošća Hvala tebi na ovom i divnom čuvaj svoju razgovoru. energiju. Hvala ti. Stanje kreativnosti i inspiracije je poput stanja zaljubljenosti. Daje nam energiju, ali dugoročno nas može i potrošiti. Birajte mudro svoje inspiracije i pobrinite se da ideju dovedete do kraja i uživate i u rezultatima. To će vam dati snagu za nove ideje i nove inspiracije.